fruitful way akoi gi engage to ho ni nahan gi akoi gi third May gi convention to gi bu adu resolution si akoi na pursue to godabdu immediately pursue to godabdu operation sindurna marak tu da thokchal la ko dagi akoi tangai phadana madu nation gi course tu yang akoi solidarity extend to ro akoi matam khar leiru re adu jikti sunak adu gi shudu loi framina akoi pursue to ho re na han hapta amang dagi home ministry ga akoi communicate to ga la ko do 27 the fix to pa adu 27 sa na we prepare tong na ngai marak tu da gwal tabi gi yam ngai taba MHD bus ki kanu si incident jong thokchal lak pa ana adu gi incident du su mu mapa chana rabni na dum koina larger koi gi hana gi leiba Manipur crisis ki shudu address tong na ba chat du da huju immediately state ta thengna riba mayam gi pen da mayam du su dum thamam ba phare na chap chana dum ngasi akoi COCOMI na pursue to riba demand sing du chap chana dum thamame degi de koi gi huju ki Manipur crisis ki oina su further koi engage to dori aduga government of India na acknowledgement pi da ba ya da ba issue khara du de koi points oina phajana pura thamam bani na moi gi site gi su masi kamaina moi madu resolve tong na ba hona ga dege haiba gi moi su initiative lakini ena koi gi su koi na compromise to we are da ba issue sing adu ngai du su say for example narco terrorism se koi ka compromise to we are banate and then encroachment forest area then cross story ba illegal immigration gi impact lai ba si me am se koi compromise to we are por oi da ni si koi su pursue to gini aduna ultimately government na deliver to goda ba issue ngata ni because madu akoi na create to po na te aduga create to ba kangu sing do akoi na control to busung gam bagi eno su leite government na magi ultimate authority mana oi bani na government to honna na ba honna ba habisina akoi gi purpose oi re aduna madu pursue to ho bani aduna makata na akoi engage to gini aduga handak ki da yam significant oi bana akoi na convention da low kriba warep sing sigi point sing akoi na point oi na di thame but formally akoi government of India da akoi submit to dri madu tong na bagi discussion ju hore karamba level da formally thamaga na kwai dagi na symbolic oi ba aduga impactful oi ga dage have do ko chu adugi ju pursue tawre aduna coming days is so edana adugi process ama moina su tawrani akoi na su dum further tawgini adu tawraga di yamna Manipur gi miyam na khorang ngai ga lai ba chahi ni faraba Manipur gi issue sigi turning point ama koi phangma ngam gadra haiba gi thajaba dum chapchan leire aduga huji ji ki golta bi gi issue si sidai dai koi miyam demand tawriba apology tender tong na bagi issue then resignation in the sense replacement hai tare ko an to pasin na bagi issue masi so koi concept chana Manipur de huji miyam na yam pena dana lady ba state sig identity challenge to bagi pot si masi so koi kai hai tare ilai lai na ta negotiator ga lotion be aport oi de masi government ki side gi chap chaba miyam na pena ga da ba action khara di lobut mathau tai ha do koi chap chan thami ado moi madu note tawselle note tawraga moi higher ups ta thangala kanda kana gani hai aduna madu moi gi agi center gi level dagi decision lore yam phare even lore trogo so koi gi team koi COCOMI gi pursue to budi hujik sida so agitation dum chathari binina sigi ground da toriba campaign sina so dum madu gi di chap chaba koi result tama so so dana koi lakani result phang dibodi koi kongjang dona be wafam di leite aduga ada koi na center da hapselam bi potuna su it will help masagi som da mayam na changjali be kongjang sida koi mating so na pangani na khalle aduna center gi na kong da chap chana koi officially thamamamnina hujik ti moi leithok pusi yaroi it has to be resolved in a very amicable manner aduna madu mayam da thokriba thodu dugi tangai phadana madu gi soikriba khotri mayam do acknowledge tor ko do state ki side gi adu madi am tangai phade anu madu ai anu thuna tor kadra na khalle chap chana koi moi torani mak koi da machin mang na di hairte but they have acknowledged and noted it adun higher ups thangat ga some decision has to be taken a decision log di yaroi damina adu lor kani na khalle aduga hena khara kupthaba detail haigadra na taga huji mayam da leiriba anxieties mayam do adu mayam du gi oina amu koi hayeng si formal oina amu koi press meet amagam toge koi committee mayam pulla kanda thamba ya bangai dum thamna na bang honage anna mayam na unnecessary speculations da panghai da haina bang to to busisu it's a sensitive matter adu yani kai tongna da bana num pai adu koina tawjari si mayam gi concerns dunia koina pura saluri se so concerns to pura thamamaga mu madu gi result ma koi ngai duini aduna COCOMI position kai honingai leite huji chaliba huji ground da tawriba ada diplomatically tawriba kodani se tuna chalaga tuna resolve tongna na honarani na advine thamjage khongjang gi di only when sagi state na respond tawra kanda ahong bala kada bani ado koina unari si di khongjang du gi part 2 officially mo koina submit tawru be wane aduna huji bo gi na ahong bala kiro no koina unari se all communication se moi gi through da gi kanoda home minister dum yodini mani moi decision lo home minister loi lo gani moi si home minister gi
formal oiba decisive oiba meeting point natraga decision am latringeda nitty-gritties mayam du tananabagi moisi thawena du ge point toroga leriba moi responsible officers appointed keno atane haitare aduna moida koina thambise it will be conveyed to the home minister the official in laga maybe in the form of action when decision loroga tholokpa ma or akoida mu communication do akoida mu halakpa ma so kan lesi hong lerena ana adu di ko ngai ta du moina haire amasi thokpham thoktaba adu bayam ngai ta ba thodu amani kamaina thoino habise moi so dugi chap chapa causes to thidongna basu moi honai na hai adu matang du sa koina du mayam haina riba inquiry committee gi matang do ana noina state and constituted inquiry committee do kitang transparent oiba or independent oiba wali because mayam na accused oiba officer du makada subordinate staff da my officials sing da my matter inquiry to ba se it makes little kogi illogical mayam na sumadu kitang kenungai ti aduna independent to na ba madu gi review mo to na ko du dum hairame adu maina adu moi su inquiry process tu na who is actually responsible have ju tidokani have gi report tu ne aduga siuma thodok si amona thon da na ba kan hona gani have du madi janare